Miaraho ya umothe studio ukanyamukira wega muno ndirungai guku ni gicigo-ini kia ubunge gia Kajiado ya Rugongo na otoria toi gicigo giki kia Rungai kiumia-ini kihituku ni marakorirwo makihutio ni mirurungano na muno ahuri a biacara tugukorwo tukiaraniria na amwe a atongoria a makanitha na ni megukorwo magitutariria hihi ri bururi werekeire mwena uriku tukwambiriria nawe ugutwenjeria na ritwa riaku ucokio twire bururi urorete na kuona ni turakora hihi kuri na lawama angi makiuga ehe ni ng'ania ni uratumire aya mekiona bururi urorete naku. Maretwa makwa ni Bishop Joel Kimani ni Bishop munene wa makanitha Mahuduma Christian Revival Church bururi-ini na ja bururi kuria twina branches na thaici twi guku Kajiado County kanitha-ini wa Huduma Christian Revival Church. Maundu maria mekuo ni moru muno maranina andu mwihoko na makenderia andu guoya uguo kiria kina bata ni thirikari na wanasiasa moke hamwe nigetha bururi uhone. Tutingirora bururi ukimomoka no githira indo cia andu ikianangwo na bururi no abata gukira interest kana maundu maria mundu we mwene angiendera. Oguo bururi uyu ndungihona ni bara, ndungihona ni micie gucinwo kana ngari kana andu kurwa kana ciana kuragwo kana borithi kung'ethanira na raia. Ungihona ni andu mangimenya bata wa kuiga thayo wa bururi na ni iguru ria mahoya ona gukiaranagirio Ngai ni ahonagia bururi riria andu menyihia meheria mwitio na meheria maundu maria mareka makwiguna o ene. Tubatie kwetha maundu ma gucokia thayo bururi wa Kenya. Ni ngatho ni kwaranira na ithu muthenya wa umuthi, hihi woni waku ni uriku? Vile wasema the bus will stop kwa wanasiasa. Wakati wanasiasa watakuja pamoja, because what we've seen, vita inatokana wanasiasa, si wananchi. Wananchi are provoked and then they spread the war. So kile tunaelekea na vile, I want to echo the words of my bishop ya kwamba kama watu wanaweza kunyenyekea na wakae kwa meza moja kwa maongeo, nchi inaweza pona. When we are fighting, biashara zinaharibika, hakuna amani. Unapata kwamba even we as preachers na makanisa, as we pray, tunashangaa kuwa the more we pray, the more they are fighting. People are not coming to the church to ask for the peace. They are coming to church to provoke more war. If we can stop even the politicians to provoke war even in the church, it will be better. So watu wanahitaji wakuja pamoja and then they sit on the same table to speak and dialogue of peace. Bururi urorete ha? Of course, everything rises and falls on leadership. Thina uria twina guo ri, twina president uremetwo ni wira. President William Ruto ri, andu marauga ni aremetwo ni we na nima ni aremetwo tondu riri hindi ya Uhuru wa Kenyatta ri niki mathina ta maya matonekire. Hindi ya Mwai wa Kibaki ri niki mathina ta maya matonekire. Hindi ya Moi ri ona mathina maya matakionekete. So what we are saying, William Ruto ri ni araremwo ni wira no tondu niwe wigite-ini ri na atige kuga ni arenda kurutwo, tukamuruta 2027 na tukamuruta na kura. No tha ici ni ambe arute wira wa security, ashu andu ake uhoro wa security. Security is the least we can ask from him. Hata kama atupei maendeleo, si atupatie tu security basi. Tunaomba tu security peke yake. Ahakikishe hapa watu watakuwa sawa, biashara zao na maisha yao, hiyo moja tu. Gucokia mwaro mwena wa studio na handu-ini ha Inooro TV kuma Rungai Kajiado ya Rugongo ngetika Wacuka wa Kiaria.